U pozadini bosansko-hercegovačke političke scene stvara se nova politička opcija, usmjerena ka bošnjačkoj populaciji. Već dugo na njenom formiranju i profiliranju radi aktuelni Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, postavljajući se sve intenzivnije u ulogu najglasnijeg i najrigidnijeg zaštitnika ovdašnjih Bošnjaka, prejudicirajući da bi samim tim trebali biti i vjernici muslimani. No da se dušmani ne dosjeti, proturena je rasprava o uvođenju doživotnog mandata baš Reisa Cerića, iako su njegove aspiracije mnogo veće i u nekoliko drugačije. Nadina Malić-Begović. Inicijativu za promjenu Ustava Islamske zajednice i doživotni mandat Reisul uleme pokrenula je Patriotska liga kantona Sarajevo, pravdajući je iznimnim zaslugama u afirmaciji vjerskih, nacionalnih, političkih i drugih prava Bošnjaka. Sada je sigurno da će promjena Ustava biti tema naredne sjednice Sabora, ali hoće li i neograničeni mandat vrhovnog poglavara biti prihvaćen, još niko ne zna. Ja mogu prihvatiti činjenicu da taj mandat traje do 70 godina, obzirom da je naš Reisul ulema dr. Mustafa Efendija Cerić mlad čovjek i u punom radnom i životnom kapacitetu i zdravstvenom, tako da ne znam da li bi same promjene po sebi značile neki napredak i boljitak za islamsku zajednicu. Možda jedino u slučaju da bude dobar primjer i da se pokaže da se i mandat može završiti. Ja sam ubijeđen da Sabor Islamske zajednice neće Ustav Islamske zajednice prilagođavati bilo kojem pojedincu, tako da ne očekujem raspravu o Ustavu u takvoj formi, dakle u tom obliku. Ima dakle i unutar Islamske zajednice nekih inicijativa za, evo kako ste kazali, za doživotni mandat i za eventualno produžetak mandata uvaženog Reisa Cerića, ali ne mislim da je to ključno pitanje za Islamsku zajednicu. Mislim da Islamska zajednica, to sam već ranije govorio, ima sasvim dovoljno uvaženih alima i ljudi koji su u stanju obnašati ovu dužnost. A iskreno da budem, nisam nikad ni iz usta Reisul uleme Mustafe Efendije Cerića čuo da on preferira pitanje Ustava u smislu doživotnog mandata. Svima treba penzija, pa i Reisul ulemi. Postoje godine u kojima starost treba da bude ukras, a ne karikatura. Ja sam protiv doživotnog mandata ma kome. Moglo bi se jedino razmišljati o otvorenom broju, možda kraćih mandata, koji bi bili ograničeni vremenom penzionisanja. Kada mu sljedeće godine istekne mandat, Reisul ulema Efendija Mustafa Cerić imaće 60 godina. Do tada će Sabor odlučiti hoće li mu dati doživotni ili ograničeni mandat, ili ni jedno ni drugo, s obzirom na oslabljenu poziciju u Islamskoj zajednici, ali i lične težnje da postane prvi evropski muftija čije će sjedište biti u Briselu. Priča o takozvanom evropskom muftiji je najblaže rečeno neozbiljna. I to je priča koja se može roditi u tim maloljudnim zajednicama kao što je i naša, da kažem, zajednica islamska ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer više ima Turaka i turskih intelektualaca u Njemačkoj nego što nas ima pripadnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I govoriti recimo o tome da jedan Bosanac, musliman iz Bosne, bude evropski muftija. Kod uleme iz turskog, arapskog i drugih velikih muslimanskih naroda je najblaže rečeno neozbiljno. Neozbiljne su i priče da će se Reisul ulema profesionalno baviti politikom, tvrdi Neymarlija. Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti jeste pitanje politike, ali špekulacije o Cerićevom političkom angažmanu iz toga ne proizilaze. Uopće ne očekujem to što se najavljuje, što neki drugi najavljuju, njegovo bavljenje politikom, jer bi time Mustafa Cerić definitivno degradirao i sebe osobno i funkciju Reisul uleme na kojoj se nalazi. Ne mislim da se suviše puno bavi politikom, jednostavno popunjava prazni prostor koji su mu ostavili domaći političari. Ako oni budu radili svoj posao, Reis Cerić će se baviti isključivo islamskim temama. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić gotovo redovno ostavi neki povod za javnu kritiku ili osudu. I to uglavnom onda kada govori o politici. Jer jedno je pozivati političare da rade svoj posao, a drugo raditi taj posao umjesto njih. Tako da je povod zaključku da se u sve miješa. I u politiku, i u obrazovni sistem, i u medije, a i u problem Sandžaka. Ko na kritiku uzvrati, dobije etiketu islamofoba, šta god to ovdje značilo.
U svoj politički projekat Rejs Cerić je uslovno rečeno uvukao i sandžačkog muftiju Muamera Efendija Zukorlića, koji je gotovo otvoreno kandidira za budućeg rejsa u našoj zemlji, pa zajedno prisustvuju čak i otvaranju novih pogona privatnih firmi, kao što je to nedavno bio slučaj u Tešnji. U svojim istupima neskriveno uvezuju Bosnu i Sandžak, predstavljajući ih kao sudbinsko neraskidivo vezane, što bi trebala biti osnovica nekog novog teritorijalnog ustroja ovog regiona. Nimalo bezazlene teze, misli i način djelovanja.